guri higuru that is countrywide ninga bwece cyangwa ezo statistics ne cyanga cyo na kandi na nihanga riyona nikikora kimwe bitu ntureba ngo tukine umurimo muhango gwo gukora kutukuza omu figures zitu ningashi omu bariro gwitu tureba ngo tukine umurimo gwo gukora districts nyingi harimo zambarara aho tukushanga ngo hati twine urubanti 10 hiha abantu 8 binaka koko ka sirimu kandi wazo mu rusite hati hihi nangwa babiri bari 11 burigana konka hati ntureba bacendire konka twine abantu 9.9 nibo banti 10 nawe umurigana 10%. Yes. Icyo ni kintu cy'amani munonga tuzo mu districts oshanga gutwaza nkacuruhura kandi bo ababiri bari nangwa hari hihi mwenda 8.9 atinyen enambe yongiro kache buru bantu 11 binaka koko ka sirimu twaza nkaza bushenyi ezibiri zinabantu mwenda hati bashomere baza munana za shema abizibiri n'amushanju sikina mushanju ibanda ababiri binamushanju buri 10 bine mukaga rwampara ababiri binabantu hihi munana hati baza umubantu hihi mushanju mbwenu enamba negenda necendera konka ihi ekiri kimwe ekikoreka ngo tukino rutaro ruhango angwe rizana ningamba ngo tushemire abantu districts z'ekisoro tukine boro bantu 10 twinamo abantu babiri 2%. Yes. Nangwa waza kuzana za rubanda twina abantu bashatu buri 10 waza buhwejo twina abantu bana hihi buri 10 isingiro twina abantu hihi bana 3.6%. ezo ni districts SG akakoko ka sirimu kari hansi munonga nabwo encho districts zindi shemere kwegera yezo kuregwa uko bakwasa kucendeza umbaro gwabo abo kwa kutukuza kuzakaza za rukungiri ushanga twina abantu 8 buri 10 twaza kanungu tushanga twina abantu mukaga za rukiga za rubirizi abantu mukaga ati nkihanga kandi numureba ngo figure ya za districts kandi yakize yihanga yihanga yo natwemerera 4.7 yes konka ushanga twine districts esko bazamo ihanga ambaro gwihanga yes so ati ekikwate nakakoko kasirimu nka government tugezeho munonga okwegesa programs mutureba TV zintu mutureba radio zintu tureba konka kitangaza mu kutwantu buza batugira ngo abantu tubakamanyira sirimo kwe kwatwa bena hati aho tinkwija kumanya ko nije kishobora konka nitugezaho turukwija korha Michael takazira cha government kuzango tukozere ombaro gucendire echo rukuretera kakoko kayonjanje with all this information tukaza kuzarwa bamwe twashanga sirimu yabireho batushomese batugambire ki konka bwenji every day umuntu nakwatoka koko kasirimu echo rukuretera uruiro bungo ekibuze echo nyenda kubagambira bamporikirize ngo tino ine as shano bondo yingura hanga abo kuba umuntu kuba namanya umuhanda gwa accident gwe kuretwamo konka kanga kagujema kandi ainamisha abiri n'amatona buri kimwe ataho ni defeating human understanding konka abantu emitwarizo yabo nukweri abantu okuhinduka aha kintu namunonga ikintu kikwatire no kwegita omukazi n'omushija amana gacho ni mingi nico kurebera kuzomenyeto ubwo mushogo yogwe shagama ekiriya amani munonga amani akakubanga driving obundi gakize bitekateko oshanga umuntu yagira ati nashanga iki cyabiro nico kurebera ntitekaho emiringo mingi kugira ngo habaho umuntu accident ningaye natekateka ngo ari mu kahango ko kutunga kakoko ka sirimu yarwo mu kikorwa oba accident nkejo bakaba ko 10 tabashaho ariho imihanda yo kubasa kureba ngo
watunga embazi wabasa kwerinda kandi akakoko ako tukaza mu nshagama waza mu irwaro wabagambire cyabaho hatakakwirosha hanshanju nibiri kandi problem yaba reversed konka icyo ne kibuzo ekigumire kandi ekitwasa ni mukubuzana nangwa niwe nakubuza ansano baso butajije basaza ntabantu bacecebeza abantu nafagaza yatyo takujwara kondo ebyo byona abantu kondo muzi tubakwenda kwijwara inguzo bateganisa abantu tubakwenda kwicebeza abashija na munonga bakuza na mushana gambaro mukaze tiro ko gendo kibiri atiwe yawe barargo ko indyo byanjye abashija binji omukazi akitandikana leto mbazi omushija abantu yaguri ningo mwe bagubagana na doze barakugira amakuru kandi obuyimji oshanga ngo obundo bwo mushija rwe nasindika yo mukazi kuyabarwiri omushija wotine kakoko kasirimu ariwe namara ombazi gwabashe so abashija tubakwenda kwekebeza namwe no muhururu ya president ensya no kuhiga abashija kureba ngo baza mu kintu cyo kwekebeza abashija ababokoreba tubakwenda nakushendekereza bakaza baba bambaza kushebeza ati tukuriya twaturiyo ntukebera tushanga tuyine namba y'abatine y'abantu abakucebeza umwami n'umucyara konka batakwatagana mu results kunuya umucyara we nakebeza no wabodo wambareta namye atatiwe umushija yayanga mwe nibo tugende tukebeza kebero nuwo mwami wawe kandi kunuya babatine kakwate atite tuzomufigazi oshanga tuyine abakazi bingi abina kakoko kasirimu kandi bibabo obundi bagatakine ninga bibabo yine abakazi batakine hati mutiteganisa abashije abwencho nimwe mutakwenda kukoresa kondomu nimwe mutakwenda kushebeza nimwe mutakwenda kutwara abakazi mu irwaro nimwe mutakwenda nico kurebera yo ubwana buto yomba jajazi nico kurebera nanatwaza mu bintu ekwaterine no kwerebera ababina kakoko kasirimu abashije kandi bo bafa tubakwenda kuragusa tukuza mu byokufa abakazi bagumaho nakakoko kasirimu kandi abashija bakine bagira bata bafa nabo nco twinotaro ruhango orokurwanisa akakoko kasirimu abo kuba ni factors nyingi munonga esitakwasaga ngo twahezayo oboro no bereta sirimu abo ko mukazi naronda sente obugigana bereta sirimu abo ko mukigo ine sirimu ndabasa kugura abakazi 10 abatajine mbwenu obuhangwa bw'omuntu obutatina ezo zona factors bitu itwe inka government kandi na munonga nk'ekitongore cya Uganda Youth Commission cy'ubunanizibwa okoreba ngo habaho okurwanisa akakoko kasirimu kandi habaho no kufuganisa obuhereza nitwijagumizamo tukwatanise na Ministry of Health tukwatanise na local governments twine ama districts bisitkweta district aids committees heading wa chairman wa LC5 hariho ba RDC hariho heads of department hariho ba kawo city twineho nabo akakiko nko kamwe nabwencho buri mukozi wa government buri muhereza ntureba ngo twakwatanisa hamwe twine ba RDCs bitu ayibari mu districts sobona office of the president nabone bavunaniza bakoreba ngo akakoko kasirimu bakarwanisa kandi bari bango buhereza mu districts ninga hona yibari bwagendo misho tukwatanisize hamwe okoreba ngo ehuru yakakoko kasirimu twagirumizamo turkwija korha kandi nisima local governments ntureba ngo no figures zikera ahiguru konka ntureba hariho kugenda nzicenderaho karakace konka karho kandi ntwenda ngo turebe ekirisiri akwakace kabaho obundi n'icyango kikabaho nabwo nicyo tukwija korha abantu ntsagomanta bagambara akakoko kasirimu kacirho embassy ntugereta tino wa company nyingire oma districts government ngire shwango abina akakoko kasirimu embassy nohona ngenda kwishura embassy kuzangwe embassy yo marware rimo because ntureba President Trump kuyatsendereza habo hereza ningashi obweza burkwijo mu mahanga turebe byo mwanka USAID nangwa n'ibindi bikisha byateganisibwa
kandi tureba ngo ogogwezi bwa sente ninga shogure mbazi ninga ebitongore binje bya biberho ogwezi bukacendera so has it affected ejembazi kuba ama district ninga obuherezo obundi bwero obuherezo obundi namazima bukacumbagiramu konka echamana munonga nk'embazi president ake committinga yamanyisa abantu bona yagira ngo ekikwatirene n'embazi nizagumiza munegera ki so government ekemereraho yahereza budget ensya kandi nahindu kugambira embabazi n'ekigendo misho ba Trump ariho batariho government of Uganda neza kuchikora nabo nche bamutera rikira bakwenda kuchebeza ngo neza kubura kandi mwaburyo mu gikwata embazi nsakoreba ngo yagumiza muneja ngo kwebere neje bitu tugambara abo batakagiye embazi ngo batajoininga abari amabazi mugume mwerinzire abo kuba embazeji negure sente nyingi itwenka government ntuba turya aha mu gwamani kureba ngo embazejo yaherezwa abantu mureba n'abagambere nambe y'abantu bakutorana ko kwasura miliyoni mene cheka hati kandi mwagera ko mukongera aho na nekindi kuba no merumbaza gwa burizoba kandi nako gwinebzo byago nako encho itwe engeri y'amani tugira ngo oyirinde utaza amabazejo kandi cyabiriho umbazo guzeho utagurugaho konka echamani munonga Michael ogumbazi no gwabusha no gwesente wazo any hospital oba health center ya kabiri oba ya kashatu be yakana oba referral na rihirwa ryo mute yakwasa abaturikirize bor district irwaro ryo no ryo kuzamo za health center hariho amarwaro no amarwaro shanaga hanga make munonga konka ago kuciro gwinji gine embazeji hatari jero wajiguza government of Uganda n'ikirabusha noza kwashingira 10 tashimye kwano shashara konka nyinda kubasha bangu mukorise embazeji kandi muri mwaza y'umarwaro mwatunga ohereza mwabaho mwareberera amakaganyu kandi mwareberera mwahereza n'ihanga echo government ekikozere kandi nyenda ngo murebe ngo mwakoresa obuherezo okay yewe mnonga niwe natureba yabari twegitaho program manenshonga yizoba tuyontureba kuyonjera kwa kakoko kasirimo na mnonga umchange cha southwestern that is harimo ankore harimo nana etanga etachigeze tuyontureba abwenso buroirobo obakakoko kasimbe zere bwagumana bweyonjera oyireho government kwasa kugeza ukoreba ngo oburoirobo baba kwansa embazi kutebo marwaro okushomesa abantu nangwa no kubasa kwishira baho obuhereza butarumwe namwe tuyine Michael Matsko bitona tuza kusakache umkahumuro Targa TV West ntugaraka Mami! Wanje sabo? Ukamotia. Oina kachi. Ha. Kagulinzi teka ko. Teka kagulinzi. I want everything, eh? Okay. Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey! Hemutieni momo. Madam, remove the food. Put in more meat. Add the meat. Yes. Hey! Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. abaturage baryantonde mbarara ibanda kabare tukura nibyanga byone bibetorwire omurisa Robert Kayanja o Miracle Center Cathedral Rubaga ari munejo mu ruterane rw'enjira rw'amani nibyo kutangaza aha
Purification Family Altar Ministries International akabare rwera zone rwankinambi 10 yakihura kabura okurugebira 3 byo kwa munana okusiyebiro 2 ebyo kwa mwenda 2026 okurugasha ibiri zo mukasheshe okusiyasha 12 zo mwabazyo orutaya yeyise no murisa Ezra na Silvia Mugisha mureta barwira baburi muringo ebumuga empumi abafuba matu ebiteta ruhangana ije kubakiza ijukango ruhangana ine cyo kutangaza cyawe ecyandikiwe izina ryawe. In Biggie's house, there's no place to hide. And even when you think no one is watching, the energy can swing in an instant. This BB Naija Season 11, everything burns brighter. Only the biggest moves tip the scale, because nothing is given, but everything is for the taking when the world watches. You be outshined, or will you step up and take the spotlight? Big Brother Naija Season 11, showing 24/7 on DSTV Channel 198 and GoTV Channel 49. Headline sponsor, Bet Power. Yeah. Tabarka yom kahumuro ejene TV West kan program ni shonga yizoba nkabrisho ntantana kashayishatu turukuhitya shaha inanto nturebe shonga zitarizmena zimwe kanumereza nda Angela na Turinda tutakajira mkahumuro twabati yontureba abwenshi endwaraka koko kasirime izirene yonjera oyireho okushomesibwo kwabantu kubatunjire oyireho government bebasekora oyireho embazo kutevu marwaro bita abwenshi ntureba endwaraka koko kasirimu eliyone yonjera namnonga ombyanga ebya South Western region tureba a case in point waza kurenga Mbara city turia hare 10% waza kureba Mbara district turia 10% nayo so tuyontuebuza kandi ogunombaro ogurukira ahambaro oguyanga urya 4.7 so tuyontuebuza awenza kakoko kasirem kayisire kagumanuke yonjera oyireho evasize kobana bukorwa mukutanzira oboyirobo omustudio twinemo Dr. Michael Matsko ogun regional zone coordinator wetanga cha South Western region omustonga cha Uganda AIDS Commission ekitongole eki nchikora hansi ya office ya president kandi kikategwa kubasa kwera umukutangira okujanjara kovrire bwasirimu omu Uganda. Dr. tutakaje mkahuno twabatu yontereba government ebyekoze embaze rhoka nembaze ne yabsha chime kubantu echebeza chime kubantu basa kwetangira okutunga oburire bwasirimu tuja kureba advocacy days Uganda. It's reached kumanya twena neta 1st December is on World AIDS Day. Omuyangari omusiona Uganda namahanga gande twaza kureba nka Uganda AIDS Commission ningashi ebitongere bindi ninga Ministry of Health mwineho advocacy days ezimkuba no mushomesa abantu amkubahereza obuhwezi ningashi obuhereza bokwasa kwechebeza no kubahereza embazi. Mwene advocacy days nangwa tuzine nyingi okwiyaho esikugira ngo nkasitukori hangaryo nakafere rutaya ninga nkakando light kujoininga abantu bona umusiyona abafire naba bakutura nakakoko kasirimu mweno itwe advocacy days ntukoresa platforms nyingi especially ahunga national function ningashi emkoro ekwatrine ayihanga ryona aho ntoto kubantu tahira mukureba ngo twazanzaza amakuru ngamahorere akwatrine akakoko kasirimu. Okay. Yeah. Then twaza kureba wajangu embazero ezone twena tujumanya ARVs bitona uwano tushobora wajangu harwe embaze yo mutya kwasa kumera yaheza yana yechenjera
kugira ngo pepu ninga ship repu tuze twareba bareta nombazo gwa Lena Kapavio ogubeze baka introducing eje mbazi nayo next no basa kugitungota umarwaro gaita gaburijo eriyo kandi ubwo yeriyo abantu bomba jumanyamba mano kwikora nangwa abo bari kumbuza kibuze ki tikirwe ndikibuze bwa manonga amubaza ubwo musiya ogukikatu yes amubaza ubwo tugwine umuhanga twagushyizemo konka antenda kubahamza ngo nukukora konka numuce ogututungere dozi zikirinke cyo kubanza mbaguza hirwe munonga kandi tukuza guhereza buri omwe amarwaro robona gashyiremo buri district yatungire ekikate cyo nikigema wabotinika koko kasirimu icyo nje namba yo kubanza tino kukebera tukamakinga strong tunika koko kasirimu ekikate cyo toyeza kutera noza kumara emyezi mukaga batakatize ekikate cya kabiri konke emyezi mukaga kekwaho nje bankimensa ngo amana gacyo gahoma nabo nje shayiwe na after 6 months no basa kuba kandi okutunga akakoko kasirimu nabo encho konka koko nabashoborire tukine umubazi muke munonga ntuguhereza kategori eriyo mukatezyo kamana munonga okutunga akakoko kasirimu icyo kugeza nkabishya bakwetunda ruguto bamara yabitene mbamanya ecya kabiri arho kushanga umushija aina akakoko kasirimu omukaza takine ningo mukaza kine umushija takine discordant couples aho ntore ngo umwari yabo nabari mukamana ko bagumiza muri begita batera inzire kandi batine ene mbazo kogwe shaha yonda bona bashanga bari barwiri arho abandi abo kushanga kabacyara abenda arwire atakwenda kuturuza mwana apana hano tepa kubatinika koko kasirimu konkano reba ngo chances za kwata no buryo mukamana kukira kandi abatinenda kandi tuje tugira na kategori yo kushanga ngo doktora na mshija wawe akaza ko mahe navuga trailer ati abonoreba ku chances konga kandi ibo mwame no mcyara mutura kumwe mutumu qualifying aringa shitu kubahereza umbazo ntereza abo bari yarutezyo orokutunga akakoko kasirimu guciro muke konka shati okuwa gambo umshija wanze yargaye asakora think umanye mahanda ye kandi maybe ni mwecenzera kuna kwa ni mwecenzera ariko cyane goja sakundetera ninga na umshija kuyakwa na icenzera umukazi so takuza biba kamahereza icyo mbo no risk tuzir kwingana bokuba atubwo mshija orukwecengera konka yaza kamukuza district kora tarakwingana no waza kurwana Sudani tarakwingana no Kongo tarakwingana no ariwe navuga cy'imodoka nikiza kuzakora nikiza kwakira amashita ninga cyatware ibintu Zaire nikiza kuretwa Burundi abo babine chances zahiru kutunga akakoko kasirimu tukabire ntereza buri yomwe rugwenda konka kukuke munonga kine doses ke munonga government eriyo no kuyakwasa kongera doses zikayongera omwihanga konkobwa hati trine doses nke munonga ntuzihereza abo abaryari tuzirwa mani tutaka kwasira abandi konkabo kureba ati ogo we ayine chances zo kutunga akakoko kasirimu kandi kukira mugenzi we ogombazi nabono gwapsha ombazi tarho na shiringi 10 government ni kubanesha shora nabo incho iyo bazomerwa rumshaho yakushabe sente bashimire kubana tushobora kandi ogwe nawo tukabukora uko kukisemerire yes what shobora cyane tsikato echa amageza at least information yenyenewo no kujango no tsteza omumezi mukaga meaning you can take it emironde ebero mwaka yes twaza kuri harumbazo gundo ogwa pepu hariho na prep yeje mbazi nije kureta ate yejo ni ati pepu omuntu yanareba ngo abasa kuba yatunga chances kutunga akakoko kasirimu iwe oshimire kwa utakorenze yashahanshanje nibi otakatungire pepe joshimire kwirukana in fact oshimire kubana wakikora omubwira munonga ko nicyo basika watungo buzubono kareba ngo tuwarenze nangwa na shahi 10 utakagire mirwara
prep nayo ogwena kuba kurya bakuza kuterana mutagana mana kuterana ninga kumanya ngo naza kutunga chance zo kutunga akakoko ka sirimu ogwena gwe guruho kandi ngo basa kuyamba utunga akakoko utatunga akakoko ka sirimu now intano sono kugira ngo ejeye tuyireho eyinwe ningamba wati yo ne kora kanyako ati nka prep ne kora agece cyabo konke iki kikati cyo nikikurinda emyezi mukaga myaka myezi mukaga aho no batakwitengesa kandi manya hine cyamba ukanyura kanje mu irwaro no bor safe emyezi mukaga konka yatandukanye ho hweti no garuka kandi uko kwabire chance zo kwatwa akakoko ka sirimu barikoze garuka musi ntabwo ncyo wakitize no kureba ngo imyezi mukaga niho kandi wagaruka barekereza ikindi kikati cyo mbazokwe biti ni ndeba ngo ibintu bisya byo ni bigenda no bibaho ebya bitakabaho geta ngo bibaho nabwo ncyo imwe abataka kungereka akakoko ka sirimu mwihangane mukatukarwanise kandi abatungira akakoko ka sirimu muri bengo mayimbazi yanya butagergaho government icyo ni cyagera kandi ofite president Museveni tinkamya ngo tuyinobuze ubona bwo kuba n'abajunga yo baturekurira stilo agumizemo nateka mu amani ngo kuyashitandikire nicyo kurebera ngo n'icyaha embassy tugine kandi abantu bajya accessinga ningashi orukugenda mutariye kwasanga umanya kandi iwo wakebeza washangwe nakakwa ka sirimu umbaze go government nekushashora hari initiative ya 1990 jo initiative obo mukazita ho turukwireretse cyo ikiroto cyo kugira ngo uburwire bw'akakoko ka sirimu by 2030 bushemiye kuba mwe etasurate n'ingeso z'ubucamano by'amagara twaza kureba inkore ya 1990 kugira ngo abantu 9 ubucweka 9 abantu abino koko akakoko ka sirimu baryambazi kandi 9 abaryambazi babeno bazumera then something like that ejo initiative yo nishe kurito mani takajiro mu initiative je nangwa sitakajiremo nyenda kubanza kubagambira ekitweta presidential fast track initiative ngashi ehuruensia yatiruho president wihanga excellence president Museveni hakorwana saka koko ka sirimu namani kandi ejo ermu empaji nkitano yo kubanza no kureba ngo abashija n'abashoboye kintu cy'abashije twageze aho twabashobora bayijumbera mu kintu cyo kurwansa akakoko ka sirimu nabo bakajanjaza bakwenda kukebeza kandi nangwa no bakakwatwa tubakwenda kuraguza nabwo icyo twine tubakwenda kujara pira twine rutaro rw'amani twanza kurwansa akakoko ka sirimu abashija mwina kutweyungaho munonga paje yakabireke yo kugira ngo obakara umuntu kwebarakebeza yashangana nakakoko ka sirimu bamjya amani gensha kamagaga kiyiga gakiriya higo bajyanka tubanze turebe rogo waro orukubi ibobo kwatiriro konko bwa hati twakukebera tukashangana nakakoko ka sirimu bagaye higuru bagatare higuru amani gensha kama tukutandikiraho amubazi ejena yekeri initiative ya president ehurensia yo kurwanisa akakoko ka sirimu ikindi kikaba kigiye cyo kureba ngo abana bakozarwa nakakoko ka sirimu muhendo gwabo gwaguzamo no gukendera kandi twenkihangana ngo cyo tikozere inamba mpango y'abana abuzarwa abakazi abamama bo binakakoko ka sirimu nabazarwa batineka akakoko ka sirimu tukine mu bushonshoreke buke abana baceho kuzarwa nabo binakakoko ka sirimu konka inamba iri hansi munonga agent tugeta nk'ikintu cyamane kikozere konka tukabentuye nango tuzomahanga kazacuba ezo kushanga ngo haruho mukazi nomwe binakakoko ka sirimu kuzarwa mwana akakoko ka sirimu ningira ngo obhagizwa government na tona twatanise enacyo turargaho biri tukikaho kandi empaji indijo ekariyo kugira ngo omuntu wena nangwa nantanta karigera aha cyo kucebezo katungiraho ohereza bombazi numanyango omuntu kakubaye nakakoko ka sirimu kandi yaba namere mbaziye ombwire chances zo kuturra kandi uko takineze bazirya hanze
ibyo tugeta treatment prevention icyo nacyo kiriyo mu aha huru insya ya president yatireho yagaruka yagira ngo habeho resources ingashi ibyo kozesa ukureba ngo akakoko kasirimu kahoro kimwe omwihanga nabwo njo ibintu byona ibituru gukora tubantukora omurayini zezo ukureba ngo kandi ibintu bingi tubyakivingira ingashi tubitungire okuraba mahandejo inashobora ati kukuzomo bya 1990 n'undeshatu ariho UN targets ningashi abamahanga agabajungu twatanise n'amahanga g'Afrika targets ibazete ntomaje umunyankore ikigendera obane kigenderwa obani ningira n'ebigenderwa kugira ngo urubantu bona abinaka koko ka sirimu bakutura 9 harigana babino bakimanya bayimba manya status yabo yes 9 hari yawo bakimanya bari amabazi yes kandi muri yabo abari amabazi akakoko ka sirimu hariho cyo bakwita viral load suppression mu gishaho ekikoreka ngo kandi amanga gakoko gakendera yes then twaza kuri Uganda nangwa egerezeho umutarget sezi okuyaho twine challenges nyingi na mnonga mu viral load suppression especially kumbana bamashumero zaba tugamba na meeting twine members ba parliament akakikwa ka HIV AIDS mu parliament tugamba nshonga y'abana na mnonga bari mu mashomero emabasi tabakugiriye tubineho kujibika abagenzi babona baharahasa stigma hati oshanga ngo kandi amanga kakoko gabana eminyeto gugangire kucendera gashiriye higo kandi echo nikibumnonga abo kwamagara gabona gagari mukabi kandi nano kuturra no kuba kurya higuru aha muntu otine otacendise uningo tagujigize akakoko kakari mushagamo nabwencho abukwatirine nana okuchebeza nangwa ntureba ngo kuchebeza nkugenda nuko yongera abantu okutunga kumanya ko bari konkana bwe tukabe nitwenda ngo buri muntu we no cyukwataho amanye amagarage okugemerire. Okay. So Dr. Twaza kureba ecorote cyo kujango by 2030 sirimu chaba statusebo ya better health rate mu Uganda ndetse yo mwako gwenkomeza yabe namkaga tuyo tuzagweza twaboye imyaka yitebireshatu nojango cyicoroto ncisha kucicero cyicoroto tukacerigireho abakoba namanyango muri project yo no inofitekaho inofitekaho target inofitekaho cyo kwena ngo otunge umubwire bwingana buti. Okay. So itonto manyangu akakoko asirimu tukuza kurwana sa kugira ngo HIV neza po but new infections ninga shukushanga AIDS numanya omuntu okutura nakakoko kasirimu n'omuntu kugira AIDS tebikushana ati twenda kushanga amarwaro gijurine nawo AIDS n'oburwire bwingi okutahirira omuntu yabanatura nakakoko kasirimu. Okay. Abo kugira ngo abaserikare bo mubiri akakoko kasirimu kabarwanisa atushanga ngo indwara nyingi munonga zubenze kutahirira zakobenze ezakobeno yirinda hati zitunga gate yo kurabo kutahira. Okay. So hati omuntu nabasa kubaina akakoko kasirimu konkatarwiri atine 8 cyo kureba ntugambara abantu ukureba ngo bazama bazi yabo kureba ngo kandi tibikiriza gate zona kwigura abarwire bona bakagera ki bakataha abantu babarire mbazi yabo mbwire chances zabo zo kurwara urwaro bingi bina kubateraniraho zo baziringi. Okay. So nico tukugerera ngo tutwenda amarwaro gabega abantu babyamerine abo kushanga ngo binaka koko kasirimu twenda ngo kandi amarwaro gabega ari congested ninga shigi n'abantu bake ahabwa ekwatirine nakakoko kasirimu
nicyo kureba ndu bagambara uko ikibizaho kuri embazi yabo kugira iyo mubwire kureba ngo kandi byo kushanga wakakarenga wodi yo nijwira abantu bariyo marwara rotina bo kutora ibintu twenda ngo bicenderere cyo 2023 yes nicyo basika tureba ngo ko kutatashobora hargaho wadena kace konka amani nugorekwa ngo hine kirwe kigenda misho kucendeza kakoko kasirimu itono byakuberiye mu yakendera we 1% nebiriki kintu cyango cyo manye sangu twagumezaho ayitwuzantu banturebayo ni nyenda ngo tugira amani mingi aboko atino yo natekateka ngo nka Uganda turargara 18% abandi 18 ababiri mbaturana kakoko kasirimu ariga nati turi ari 9.7 ni shaba kugira ngo statistics zindi ubundi tukaza no wasiri ningira ngo ejo na achievement ya manu mnonga kandi president wihanga ko yebembire kintu mazima nabakuru amadini bona ibari abatukushomesa na stakeholders bitu na chairman district leaders RDC bona bakino bakora mu ngomani abo kubeza results zituzukuruga aho mukantu kace ni efforts zamani kandi nyenda kubagambira ngo tutakarha abo kuba ornortaro ortuine kurwanisa mpaka ntutekateka ngo twagumuzamo nehureji obundi akagira obabonokaho konka ntwenda abantu ngo bakimanya ngo n'icyaha umbazi basirimu tukarebekaga okukwita agakoko kasirimu ogo kubahereza no kurengwa agakoko kasirimu kagujegera kahwamane nawe nco no turetse tugambara ngo abantu abari ambazogu batagurgaho aba bataka gutandikire bantu mwamugumuzemo mwihangine ubundi message zensiye zija ubundi zikija zitiyamba kandi tugarakara ini nkapara nihanga okuyabireri Dr. Michael umudacike mu bwango byawe byamuhero urukusibira abarebe bitu bomwe baziyo gutabasima mnonga okuturikiriza nabagambara itenga Uganda AIDS Commission ikitongore kindi kukorera kandi kinkurura mu burengero wizoba South Western Region kandi ekiri hansi ya office ya president president ayehireyo okoreba ngo n'abajungu bagenzere emabazi egumize mu marwaro tino wagenzera atine doziye konka kandi message yitu ngakitongore kikuvuranizwa kureba ngo twashuganisa ohereza abukwatiri nakakoko kasirimu omwihanga ntabashaba okureba ngo mwayihangana bataka kwasirwe tumwakwata kandi imwe abakwasirwe okuzamubazi mukareba ngo mwagurya obutaremura kandi tukataruse hamwe tuarebe ngo twa ekintu cyakakoko kasirimu twakirwanza kandi oina kakoko kasirimu mutamuteganisa abo kuba echo nacyo nicumbagiza obuhereza obundi wakwena za mubazi agurgaho abo kwa mugezo ya kumureba mharase kandi ahendere aturire mugenzo we ntutekateka nkihanga umuramo guturho kandi mwena mugurho na mutwatanise nitwenka government twagumuza muntu rwana ati akakoko kasirimu mtuja okatera hansi mebari mnonga kutorikiza kama bandinderi. Okay, yawe mnonga Dr. Michael Matsko ogwane regional zone coordinator abutanga cha South Western Region kandi ogunakurana ikitunga cha Uganda AIDS Commission yakitunga cyo hansi ya office ya president echatiraho kubasa kwera yo kurwanisa akakoko kasiri mu Uganda kandi uko murama bwito gwankugamba yes na tamiza ngo bonke bitongore kabucuru kwata all stakeholders ntureba ngo muhando kutura umuntu go gwishyure kandi ikiroto cyo kumaraho uburire bw'akakoko kasiri mu obusya that is umwaka 2023 twaza kwihika babasa kwishyiriza ikiroto tinjija kwishyura tureba ngo embaze mu marwaro abantu tushabonga tugumize mu twirinda utaka kwatsa akakoko kasiri kandi yokine ogumize mu nomere embazi yawe kugira ngo utaka katura omuntu ndijo utarwire yawe mnonga kuture
kureba yebere munonga kunda TV West kandi program yari nshonga yizoba umerezo ine Angela Natrinda tutwisha konjera waho bito targa TV West twine programs nyinji ezuru kurataho ahandi kambarekeraho hanga barinde murare kurunje bye bye. Good. Enshonga y'izuba yabane kushibwa Kabozi multivitamin drink. Potassium